into esuke yaya phezulu abantu abaningi bengayilindele and ingaplaniwe. Okwenzakalayo ke njengamanje isiyaqala mhlawumbe izama indlela zokuyihlela. And kule process ke yokuyihlela kwayo iMK mhlawumbe kukhona lapha engenzi kahle khona. Futhi ke izohlupha iMK izosukungakhuli uma ingalaleli ukuxekwa. Kodwa la ngifuna ke ukubuya khona ukuzolungisa indaba ukuthi ifuneka sazi ukuthi la esixeka khona thina ama TikTokers or thina abantu abakwi public sixeka kuphi. Mhlambe sesingacela kubaholi ukuthi akabe sakhele i-course ombalethu la siyongena sikhale khona hayi la ku TikTok ngoba iMK sokhumbula ukuthi nakwi media isitha akekho ithandayo. So ula ku TikTok bekuyilona thuluzi la khona sifike thina siphume sikhulume kahle ngeMK abantu bese bayibona. Akufanele ukuthi ke amalaka ethu nezinto ezisiphatha kabi ngeMK bese siphinda futhi sisebenzisa the same platform la esiqoqa khona abantu esibaletha kweMK. Kufuneka ngathi singathola ikhosomba lethu la esiyokhalela khona uma kukhona singatholi kahle bese kuthathwa lezo ikhalo zethu zinyiselwe kwabaphezulu kunokuthi sikuveze khona la ku TikTok ngoba yila thina esithola sithandeka khona ku TikTok ngoba imedia ayizwane nathi sidalo impela. Ngiyabonga bhuti. Ilokho esikhona la khona lana ukuthi sizozilaka labalandeli nabaseke bomkhonto wesizwe ukuthi kungenzeka kube khona amanzi angena endlini abufuneka ubuholo bungalaleli abufuneka ubuholo bunganazi indlebe athi program enkulu athi khona emlazi ithi mazibuye emazibuyele emasebeni ila sikhona sokhuluma nabantu njengamanje ukuthi uma ukhona azi okay kodwa sokuthi ubuholo obukhulu the true leaders should have opened their ears uma ukhona into abayibona engashayi phansi bahamba bolalela abantu asikuzwe na ukuthi uthini namhlanje sawubona phaka sawubona njani Nduna yaphela bhuti njani siyaphela cha nami nguphaka ngwakasithole ngise-Pine Town uqala kaMkhonto bekukuhle kakhulu kodwa okungiphazamisile nje mina ukuthi recently mengabe sekukhethwa abaholi abazosimela eParliament kubonakala ngazuthi iningi labantu abalapha phansi emasebeni okuyibona kade besebenza bekhankasa bashaya indiva asiphiki ukuthi kufanele kukhethwe abantu abazoya eParliament abanamava kodwa ngokubuka kwami ayibanga khona itransparency kubona bonke labantu abakhethiwe because asazi istrategy ukuthi for instance nje ngiyalinganisa uBrian Molefe siyamaza amava akhe wherever la ayesebenza khona kodwa njengamalungu omkhonto asaziswe phela ukuthi strategically this is what is going to achieve lapha. And we didn't see most of these people on the ground. So it's very alarming ukuthi sesibabona nje sebelapha eParliament kodwa kunabantu abasacrificeile for umkhonto and now they are no longer recognized. So nje iloko nje okungikhathazayo ngomkhonto and indlela owenza ngayo ibuyela back kule narrative abantu abayishoyo ukuthi it's like umkhonto kaBabuzuma. Yabo because it like inqumo zithathwa idlanzana elithile then but decide whereas ukusupporta wethu we supporting ideology behind ukuthi umuntu omnyama uzokhuleka ngoba nanga umuntu onenhloso enhle for umuntu omnyama kodwa indlela asebenza ngayo ngibone ngazi ukuthi bayigwaza ngowabo ngoba nathi ebesu sebenzela not openly but in the corridors yala sisebenza khona convincing our colleagues ukuthi nayi ideology behind umkhonto we feel like we have been defeated because kuqhamuka umuntu from another party ekade contesta on umkhonto angene kumkhonto athola iposition kwiParliament without even kube ne proper explanation kubantu abawusebenzela umkhonto abama loyal members abo. Ngiyabonga. Ngiyabonga my brother, asibonga mfowethu Paula kwakho okuconstructive kakhulu. Siyabonga mfowethu ukuzwakele ilokho esikusho ukuthi njengoba ngekhona if ubuholi ba if it a problem uthi
Dr. Pielo, Professor Pielo Lumumbo, those with ideas have no power, those with power have no ideas. Now the problem with a corner, the problem about Africa is that sivele senze umuntu lona sifaka umuntu emandleni abantu abangalaphi bese beyibona bengcono kunathi bese beyibona benamandla kunathi bona bese thina besilaxaza eqeleni. Sicela ukuthi thina kuphela sicela sinathi sibe nezwi sikwazi ukuphawula ukuthi okay kwenzakalani manje uba lo ufikayo wenzani thina sibuziwe ngaye mayabona asikwamukele lindi kunjani mfowethu uthini abantu amukele ukuthi manje kunamaqala amaningi lana khona njengendoda ebonakala egadla la emkhontweni ukuthi umkhonto indlela singabavoti bomkhonto singabalandeli bomkhonto khona la singasajabulile khona njengabantu nabalandeli kodwa asinayo indawo la sihamba siyokhala khona ngoba sina ama branch so mawuthiwa siye kuma structures siyocomplaina angazi mungayilutho njengami uzocomplaina kwani vele donsi phone vele ukhuluma ku TikTok ilime zetsheni kanti nabalandeli abaningi so umkhonto wakho to breakdown phaphalazile ngithi mina so complaina kubani ngoba nina nifuna sibe ama branch kunjani mfowethu phela kwendaba bangibingelele nje futhi ngolindana kwaSibisi yes lana eGuruta kodwa ngiqhamuke Friday my brother angazi ngithole inkulumo seyiphakathi kwanami ngisemgwaqeni yes kodwa nje nawe bengifuna nje ngibambe lapha nalapha noma ngazwanga lonke udaba kodwa nje lapha bengifuna ukuphawula khona ukuthi yazi ukuthi nawe mfowethu uzuwenze lo live khona lapho onganelisekanga khona kuba ngikhali abalandeli ngizothola udiscipline ama-members ama branches ama-members omkhonto wesizwe engithi abangidiscipline public izwe libuka uma ngenzanga kahle ngoba kufanele ube umholo ohamba ngaphakathi uhambele phezulu kanti awusenabalandeli usuphethe ikhanda lakhe elikhulu manje lapho elimala khona ukuthi mfowethu lana kwi-social media akusiwona wonke amalungu omkhonto nami ngabona nje ngifake ilogo yomkhonto ngeke kwazi ukuthi noma ngiyilunga lomkhonto ngempela na kodwa umuntu oyilunga lomkhonto uzomuzwa ngokukhuluma kwakhe ngoba noma kukhona umkhonto ama-comment angena amaningi la kumuntu ofaka ibheji yomkhonto but ayisengimbonile la mjaye ngeke akasiwona umkhonto ufaka ibheji yilokho kufuneka defend umkhonto mayelwa nathi siwumkhonto ukuthi hayi ngeke not make sure yilokho kufuneka siqaphele ngoba lana kwi-social media uyazi ukuthi ziningi izitha zethu suka nje sisawukhethweni bebesebenzisa yona imedia ukusihlakaza ukuthi singaphumeleli manje kufanele siqapheleke lokho ukuthi noma zikhona izikhalazo sibe nendawo ethize lapho esoyibeka khona izikhalazo zethu ngoba masila kwi-social media kuzongena nomunye nje ofana nami ofake onebheji yomkhonto ongeyena umkhonto bese kuba khona abanye idlanzana nalo elihamba nayo kulapho esiqala bese sihlukana khona phakathi ngicabanga ukuthi ngikuzwile ndoda enkulu ngikuzwile yabonga kakhulu mfowethu contribution yakho asamukelela ngolandelayo uComrade Sandile lona Sandile Nene mfowethu wasiza ukuphawula kwakho lana sizozwa lamalungu la social media Commander morning. Ngiyazwakala Commander. Cha Commander ngithi ngiyabonga ukuthi uvulela iplatform efana nale. Singabantu abaningi esilandelayo uTikTok, silandela abantu abafana njengani ngoba siyazi ukuthi ukube beningekho bengeke siwine kangaka. Ngishiso yini lokho ukuthi ama-public radio station ama-television ade engazivezi abantu abaningi ade bethembelekini. Ngiyezwa-ke ukuthi ngikulandelile nje nakhathi ukhomenta ngabona ngathi insizwa ihluthukile. Cha uhluthukanga wedwa. Kuningi nathi esihluthuke kukho kodwa siyazama ukuthi sikhambise ngeindlela nangemigudu efanele. Asikhumbuleni ukuthi kule nyanga sobe si-celebrate i-9 months in existence. Silwa namaphathi ayenziwa ngo-1912 amaphathi enziwa ngo-1940 asivumeni ukuthi siyingane ethe iseyingane yaba ne-responsibility eningi ukuthi ibe yi-opposition party eparliament ngeke ke
izinto zenzeke ngendlela esifisa ngayo njalo. Kodwa siyethemba ukuthi lokhu sihamba siqhubeka sibe sikhula kuzoba khona izinhlaka ezizokhona ukuthi uma sinezikhalo njengoba dunazo sikhona ukuya kuzo. Ubonile I think in 2 weeks time ku presidential statement kuvelile lapho ukuthi sesinayo i-National High Command. I-National High Command izokwehla njalo kuye kuma provincial high command, ye kuma regional high command, ye kuma sub region high command. Asimeleni izinto ezifana nalezo ziphothulwe lapho zizosivulela amathuba ukuthi inkinga zethu sikhona ukuyikhuluma. Sikhuluma nobuholi esazi ukuthi buzoba nathi for the next 5 years. Hayi ubuholi esingakabi sure ukuthi buyibo noma kuyibo. Uma ukhumbula kahle kucacisekile ukuthi lo buholo buzongena yibo buzosithatha manje buyise kuma local government buyise na ku national ngo2029. Siyacela ke baba sebekhulumile okuningi ongisho ukuthi nawe ukuzwile ngoba uyindoda. Cha izwi lakho ngiyalithanda. Ngiyakufisela inhlanhla ukuthi uye kokhosini ma unezwe elimnandi noma kuma radio station lisebenziseke lezwi ngoba usebenzisa ukuthi usitholele abantu so umkhonto osikhulu ngoba ukhuluma la ngizacela ukuthi nje 1 minute before ukuthi mina true leader legazi bali manzobuye ngivule mic yakho ngizobuye ngivule mangikhuluma iyangiphinda ngizobuye ngivule. A true leader is someone who represents the people. So into esibuza ke ama political parties kuyenzeka afike azuze abantu lapha ke emphakathini yethu bathembisa abantu izinto ezinto ebese amapoli bese ngasazenza izinto zinenhlanhla ukuthi umkhonto wesizwe iqembu elivotela abantu the majority kakhulu azikwazi Natal aba number 1. Umbuzo omkhulu ukuthi masibiyele ebantwini sofika sithi umkhonto wesizwe wenzeni ngoba bona abantu abangaphambili laphana abahlele emandleni abasikhundleni babonakala sengathi angikho babuyile nibeze ebantwini kodwa nje laba bacela okuncane ama programs awekho asa implement noma kufuze phela ngabakhathi bevota ngeke nisitshela silindeni nasilinde ngazi silinde unyaka uzofika nini kodwa bangikade bavota ANC IFP DA bayasebenza thina ngazi senzani kuphi. So that's why we are here. Angisho ukuthi but abantu sibabizile mabe complain bethi into omkhonto amanzi amancane ezophela into engekho kumele sidefenda kanjani ebantwini abantu bala TikTok bathi breakdowns uvotela umkhonto azisebenzi yahlupheka yini esiyenzayo yini esibila siyaba futhi umkhonto ngamanje senzani ngikhathi thanda kuvotwa saphuma bahamba ngayoklina khomba ukuthi siya appreciate amavoti abantu bomkhonto basikethile basivotela usebenzela umphakathi. Sabuya sambe sibakhona makuvotela ama by election sisho ukuthi ayibona kuvotwa ngapha councilor sebe sikhombisa ukuthi siyimkhonto siya appreciate amavoti abantu yini esiyenzela abantu baseNingizimu Afrika sibenzela ama drivers license sibenzela ama tournament sibahlabela inkomo siwumkhonto na into engifisa ama members of parliament yobe manganje achitheke kwaZulu Natal yonke kusetshenzela abantu abantu bepositive behambe imishado behambe inini bejabule bephilisa of life kodwa ngemali abakhokhe bentela ngamavoti ethu abavoti bomkhonto wesizwe kodwa bengakhombisa ukusibonga nokusappreciate njengabavoti. Ngikuzwa kahle leader yami ngoba ukhuluma noSandile Nene I think bekufanele ngiintroduce kuwe njengoba ngicanga ukuthi platform yakho yongisiza futhi ngizoyidinga nje manje. Mina nguSandile Nene yithi esiqale umkhonto wesizwe persons with disability. Mawungangibheka ngiphila ne disability. Sikhona kumkhonto siyilink mhlambe na ubonile ku constitution siya recognize. Kodwa nathi sinazi inkinga. Engeke ngizisho la ku platform esihamba imigudu ngaphakathi esilandelayo ezimayelana nama deployment nokumeleleleka ukuthi asimelelekile kanti nathi sayidlala indima ogodolo noLindani Maphumulo bayasi sibuyile futhi sisebantwini sizosebenzisa abantu abafana njenga ukuthi eindaweni ezingakini ningasibhekela abantu abaphila ne disability abadinga usizo ukuthi abantu abafana noSandile sihambe sobacelela usizo sisebenzisa nina ukuthi sibuyele ebantwini ngoba phe manje sekufanele sibuyele ebantwini njengobusho ukuthi siqale senzele abantu okufanele. Kodwa ke asike sinike lethimba njengoba uFloyd efika akakahuli nokuhola and uphethe iposition enzima yokwenza sure ukuthi organize the structures in whole South Africa for umkhonto wesizwe. Asimnikeni ithuba singabe samJoja singafuni izinto zenzeke ngalesikhathi esifisa ukwenzeka ngazo.
khumbula ukuthi amasizini enyangeni awu4 ngeke kuthi ukuyi winter uthi alisani ngani sesifuna ukulima uyayilinda iwinter indlule emvra kwe winter kungene isprings sindlule bese kuzisama asivumeni ukuthi sesiphumile esamini sesiku winter nayo iwinter inesizini yayo inenyanga zayo okufanele sibe ku winter kuyo kodwa sizobuyela kusama yilokho engisho siyabonga kakhulu ndoda enkulu ukuphawula kwakho angizavele ndoda enkulu uthi manje nama ngiyena umuntu omkhulu olidinge nginawo nje i-social media leyakhandwa yilona iqembu la umkhonto wesizwe laba suvuka kubona labantu abakhona la ku TikTok kakhulu wami abalandeli namalunga awo futhi umkhonto wesizwe abawujoyina kade sisebenzisa umuzi recruiter emanqoba ungangena ngivulile mic yakho ndoda enkulu ngoba into esizele ukuthi abantu bakithi bakhuluma ukuphawula kwabo la ngobuholi obukhona angiyena umholi kodwa khona mhlambe bathi breakdown bese kwethemba sawujoyina umkhonto simengezwa wena umemezelo ushaw live kuma rally kuma motorcade wonke ukukhona ugijima nomkhonto wesizwe uzokala usuzokala uphatha inhlabathi uyiphale phalishin lomkhonto manje noma usuthikila phansi isithunzi seqembu buya breakdown sengithi mina ke kubaholi ngizoma nabantu bakithi kwaZulu-Natal umkhonto wesizwe awenza iqiniso holo bomkhonto abasebenza ngeqiniso lokuthemba nangu eKhandla usebenza abantu baseningizimu Afrika njengoba sasilethembile ngekhathi sibabiza abantu sibabizele emkhontweni sasibabizela ukuthi bezoshintsha impilo zabantu babekhomoda lokubuyiswa komhlaba ngathi umhlaba sikhuluma indaba kodwa kwamanje abantu balambile abantu abasebenza abantu asikwamukele manqoba sizulaka lakho. Cha ngiyabonga kakhulu mfowethu ngokungamukela ku live wakho and sibonge kakhulu nangethuba ikakhulukazi nama platforms njengalawo ngoba benilokho sibukela kunina nisivulela wona mhlambe umuntu akaqale nje ethi kuyezwakala abantu mabe nelokozana likhona enhlizweni zabo ngenxa yezinto ezenzakalayo noma ngenxa yezinto abangayiboni kuyaye kwenzeke ukuthi wakhulele emsindweni uma usufika la ukuthule khona uvele kube nalento ukuthi ngathi khona ungasahambi kahle kuyenzeka kuwo wonke umuntu ngicabanga ukuthi umfowethu osanda kuphuma la umfokantusi usandile unene ubekile ngendlela beke ngayo and sivumelana naye asikhumbuleni ukuthi ima ngempela sizothi 9 months masazothi 9 months sisaqhumisa mangithi siyaqhumisa siqhumisa amazinyo ukuthi sikwazi ukuluma njengamanje siphakela inyama ezithebeni iyasixaka inyama ezithebeni ngoba sinamazinyo okufanele sikwazi ukuthi ku 9 months angeke ngabe sesinamazinyo nezinye izinto mhlambe sibe nenhlanhla ngoba umphakathi usithembile and umphakathi awulenzanga iphutha ngokuthi usithembe ngalokho sithembe ngakho ngoba into eyenza ukuthi basithembe ukuthi kuqhamuke umuntu onamava wathi njengomncamalala wathi mayiqhamuke namava wathi ngalesikhathi kwenzeka ngazo imibuzo bekuthiwa lokhu 9 years wenzeni lokhu bonke abantu bebewazi amava namagalelo akhe uma manje sekufanele kuyosetshenzwa emsebenzini thina siwu9 months sidinga ubisi sidinga ukunceliswa ifakiwe inyama uqokweni naseyithebeni kodwa sithi sinifakela inyama niphakela inyama nihlafuna ngani sizoyihlafuna ngani singena amazinyo njengamanje ke sivunyelwe ukuthi siqhumise similisa amazinyo manje kukhandwa ama structures amavoti abantu asilekelelile ukuthi sibe la esikhona njengamanje ke sekuya regroupwa ukuze la okufuneka khona amavathile kungasiphathi kabuhlungu ukuthi kwesinye isikhathi ngaphandle ke mawukuthi singena emkhontweni sineinhloso ezithile mhlambe besifuna ikhudla noma besifuna ini kungasiphathi kabi uma kuthatha umuntu onamava ayobekwa phambili ukuthi amava akawasebenzisi nama wamamava ngizoqhubeka ngiwasebenzise la kuma corridors ngilokhu nginxenxa abantu nga 1 by 1 nomuntu akasebenze khona but nenza into emangalisayo niyenze Maritzburg sinibuka kanje ngamehlo sinidlula ngemoto silokhu sithi baba niyasebenza nahamba nayo clean kodwa namhlanje ubuza ukuthi umkhonto wenzeni ngasikhathi uclean ubuclean njengomkhonto
yilokho umkhonto okwenzile kwaba nezimo ezabakhona eVerulam bahamba abantu bayomkhonto bayoxhasa kunezinye izimo eziphinde zabakhona koNewcastle bebekhona abantu bomkhonto bayoxhasa masibuza ukuthi umkhonto okwenzeni asiyibuza ukuthi thina senzeni awakha amagalelo siyawazi siwabonile uClean Maritzburg wayishaya yakhucululeka yathi baphuma abantu eThekwini itheko kade selifield elingcolile bahamba bayoclean bashaya ibeach front bayiclean yiwona umkhonto lokho kwenzile ngesinye isikhathi mhlawumbe ake sisebenzeni la esikwazi ukusebenzela ngakhona bese angu engage into ebuhlungu manqoba ukuthi abantu labo okhuluma ngaba abasebenzayo ilabantu abanganakiwe ilabantu bayawuthanda umkhonto but ungakhala inyembezi emingcwabeni mase yakhona abantu abaphathela abantu ukudla uyabotha umkhonto wesizabantu bayawuthanda kunabantu kephethe sebe abangene ngazi bangena kanjani phezulu ungazi ukuthi bangene kanjani abananhliziyo but abananembeza abanazwela abanalutho abantu ongabazi bathathwe emfotho yende esikhala ukuthi bengenziwe into amesibizo ukuthi bafotho abantu abananhliziyo abantu ababekwe lapha phezulu besuzu abantu labaqina ulwadla abaqina oThekwini ilabantu abanenhliziyo njengathi abathanda iqembu bese bakhona abantu nje bo labantu heyibo na abantu abaphezulu na abantu abahleli bengena beshintshana phezulu phana kwenzakalani lapha phezulu siyawuthanda umkhonto lapha phansi but sizihlupheka sizona igwili kunabantu abangenalo ukuthi abangena bephuma bengqongoze emizini abantu becela imali ukuze kusiza usekenzela umkhonto but umbuzo wethu uthi kodwa mase kuyiwa phezulu lapha abantu abaphezulu bananhliziyo but heyibo yazi ngikwazi ukukhuluma futhi yasingithula mhlambe ubhuda seyilungiseni kanje ukuthi ngalesikhathi kufanele kube nama list abantu abaye eParliament kwathathwa abantu abebekhona ngoba ngisho ukuthi isibuyela phansi ke manje emanqoba kunabantu kwathathwa abantu ababe available yima yabo ilisi lokhuluma ngayo khona abantu bakhona abanikazi babhali bakhona la abayibhalayo abakulo live lo bakhona kuleli njengamanje basikhuluma nabo bala kulo live bayakulalela nje ukukhuluma ungayikhuluma into onganayisho yabo bakhona ababhali belist eyafika ingaseyonto ababeyibhalile la yakhona phambili so ngicela ungayithinti unganayisho yabo bakhona bala ungayithinti leyo ngiyabona ukuthi isigxobe ngaseceleni leyo but ke asilungise kanje ukuthi la bengifuna ukuya khona ukuthi kube nabantu noma ngabe kuthiwa ubani ingakho sithe manje isibuyiselwa lapha nezansi angithi bengithe sisaqhumisa yes kusazoshintshwa kusazophakwa kuthululwe mhlambe labantu okhala ngabo basazosuka wayikhona labakhona ngoba kuqaliwe nje kuyaphakwa kuyathululwa kulungiswa manje ukuthi ngaphakathi bekufanele ube nama warm bodies azokwazi ukuthi occupy ama positions ama warm bodies akhona njengamanje sekubuka ukuthi ucreatable kangakanani ukuthi uhlale kuleso sikhundla yingakho ke kuphekwa kuthululwa my brother ngibonga kakhulu contribution yakho mfowethu ukuthi ube khona la kwipanel ndoda enkulu siyathokoza wakho very constructive siyathokoza kakhulu asamukele nangu uRiot la sikwamukela ndoda enkulu la ku live lona ukhondo isizwe ngathi una Adidas ngena Riot lapho siyakwamukela ndoda enkulu sizokuphawula kwakho indaba ama position manje ngifaka ama position yabo breakdown ngiyazwakala ngapha siyazwakala manje ngiyazwakala breakdown baba yebo siyazwakala baba hey laze kuvele kwangena ikho uzwakala athi ufaka nangu lokhona khoni ongena izwakala le ndoda engimemeza lapha khoni ngena sanibonana ukugcina uyazi khona ebengucabanga angazi kodwa ningangizwa kabi ngiyazi ukuthi baningi abantu abalalele bangagxeki bengicabanga bekumbono wami ukuthi niyakhumbula yini ukuthi ubaba wathi cha lokho ngakuzwa futhi ngakuzwa kaningi ubaba wathi akekho umuntu ozosuka nesikhundla le eze la acanga ukuthi uzophatha lokho wakusho ngangikhona futhi eOrlando Stadium ekusho endaweni eziningi wayekusho so mina bengicabanga ukuthi ayikho enye indlela ekungenziwa ngayo nina ngoba nisondelene nalabantu abaphezulu ke nibuze lento leni ukuthi awu manje thina asisanakwa ngabo
uyabona lento le angisho ukuthi laba phezulu ba wrong abafanele nokuba phezulu ngicela ningizweni kahle kodwa ngisho ukuthi mina ngoba wayethe angeke usuke le nesikhundla sakho ucanga ukuthi uzophatha la kumkhonto uzothi mawufika la kumkhonto uqalele emsileni uhlalele eminyango ukhuphuke kanjalo akusho lokho akekho futhi ongakwazi so sisho ukuthi ake nibuze phela ukuthi awu manje baba ngathi manje izinto seziyashintsha yazi ngishiso yini lokho ngishiso ukuthi nina bayanibona amanye amaqembu ukuthi how powerful you are and then bangaze beze banithenye besiqembu lethu liyafa kanti thina siyalithanda leli qembu bayanibona phela ukuthi hayi anekwa kwamali anekwa kwakhundla anekwa lutho yabona into enjengaleyo bese beyeza banithenga ngoba phela niyazi ukuthi imali ayilithezwe nenkomo asifuni thina abantu abazothengwa la kumkhonto sifuna ngempela abantu abazosebenzela ngempela thina sithembe nina so nje angazi bekuwumbono angisho ukuthi sengithini I submit. Thank you so much. Zuma. Awujikijela. Ngena nqamalala uthini uphawula wakho ndodo enkulu. Hayibo ngoloko nguvula nguvala ngenzani. Zuma. Awuvula wena mic yakho lapha. Ya jikijela mkhonto njani? Wena baba. Ubhuti omdala. Ungahambi ngisafuna ukukhuluma nawe. Hawu. Ushona ngalapha manje ubhuti. Yes baba sengikhona ngishaya ibhetri. Sorry chief. Uright bot? Ngiyaphila mngana ngiyaphila mafrenya phela mamen. Ngiyaphila phela bhuti omdala. Ekade ngikulandela la. Sesikhulume kakhulu nawe. Sesikhulume kakhulu bhuti omdala. Yebo bhuti. Yazi ikhonseni yami la. Ngeke ngalapha eMlazi ngeweekend. Umfowethu ukhanyile. Yes. Abekumnandi mfowethu bekumnandi nento ezikhulunyiwe ziyalisa iqembu phambili ezinye zazo. Engikufisayo la webhuti omdala ukuthi ngicela nje umuntu othi usondelene nobuholo obukhulu njengoba dusho ukuthi wena unazi inamba zabantu abaseParliament and futhi abanye babo basakukhulumisa ukuthi ama issues next time onawo angikho against into wenzile mina but next time into onayo uyidlulisele kubone iba WhatsApp ukuthi futhi aba email ba emailela ama issues wena lawo obhekene nawo owabona ukuthi futhi iqembu ngeke lise phambili rather than ukuthi sizela njengamanje la abantu beJNU who are confused ukuthi bayini abanye babayi ANC abanye bayi IFP abazazi kahle hle sibame ngakuphi but namhlanje ngoba khona iplatform enje oyivulile ngiyahear rejoicing ukuthi no join us wena umuntu wethu wonke njalo. Yes. So ukuze ngike lento lethi confusion kubantu aba weak abacishe bafana nami nabanye aba MK abalandela wena ikusasa sigcine sibuyela kaGogo kanti uGogo asimvotelanga sivotele MK ngoba siyithanda and sivotele MK ngoba siyibona ukuthi izosikhipha otakini esihlalo for 30 years singayi phambili. Yabona njalo bhuti. Usakhona bhuti. Ikhona baba. Ya isicelo sami nje ukuthi nje uthintane nabantu bethu abaphezulu ukuze lento ingeke ilimaze iqembu kwezinye izinto ngoba bethu esikhuluma amawadi maningi amawadi esimaningi anenkinga zawo. Inkinga zawo anendlela zoaddressa zawo. So na bhuti omdala njengomfowethu esimhlonipha abanye bethu. Bengangcono ukuthi ubuyele emumva uyoveza lenkinga le iMK engenze mhlawumbe ngelinye ilanga iphinde ivale. Ngizocela ngena nami lapha baba ngingahlushwa network before angazi breakdown ngangena baba. Manje ngikhiphena ngungamalana siyabonga Mxolisi Zuma siyabonga uzwala usomuntu omusha kakhulu uzwala uyi2K intombona Mxolisi Zuma ngifuna ungihlelela irali ama 2K lapha eMlazi ndodo enkulu irali ama 2K ngifuna ukwenza bekhali ngifuna isifiso sami kulo 2026 ngifuna amakhansela kuba ama 2K wodwa isifiso sami kumkhonto wesizwe ukuthi amakhansela kube ama 2K wodwa ngifuna ukufaka nje ama 2K ngiyakufaka riot manje uyangena manje ngivula imic yakho
ukufaka ama 2K wodwa ngifuna ukufaka ama 2K ukuthi abe yiwona azoba amavula imic lapho khona Riot ngifuna ukufaka ama 2K amakhadi South Africa yonke ama 2K MK ama 2000 MK ngani MK ngabona abona Sengangena baba. Yena baba khena baba. I breakdown mfowethu. Mina ngicela nje ukudlulisa ukubonga kumsebenzi obuwenza sisabheke kuma election. Ama video akho bekulokho ngiwalandela kakhulu ko YouTube laphana. Ngize ngidownloada uTikTok. Ubani ufaka ama video ku YouTube? Ngikuphindela. No ama video my circulator ama video be circulator ezefike ko YouTube. Bewa atholakala ku TikTok befika ku YouTube. By that time bengakabi nawo TikTok early this year. Then TikTok ngidownloade mhlambe sesosondela kuma election. No akuyona inkinga uthi no akuyona inkinga uthi ebe ku YouTube but not wena kuphela. Sengisho ukuthi ngiqala ukubona mina mfowethu on YouTube nje akuma programs MK kuma moto and stuff. So mfowethu ungomunye womuntu engimhlonipha kakhulu lapha. Kodwa manje sengiqala ukuthuka esukela emavikini adlule ama video soqala ukuwaposta aseqala ukuzwakala ngenye indlela. Yazi singabalandeli bomkhonto wesizwe besathusa ile ndaba kaSiyamiyeza lo muntu oyifihlile oyibiza ngoSiyamiyeza ekhuluma kabi ngomkhonto wesizwe day by day. Mase kujika umuntu onjengawe namhlanje esekhuluma kabuhlungu kuyazwela namanje siyakuzwa uyacela ukuthi ucela uorganizelwa ama 2K where else nathi thina abalandeli sesiqala manje ukuba buhlungu ngezinto osuthanda ukuzikhuluma uyiaddressa publicly kanjena where else ekhona amanye ama alternatives ways ukuthi ungaxhumana nobuholi ungaya ebranchini organize ubuholi ukhona ukukhuluma nabo kodwa manje imanga uyangizwa ukuthi mina Riot ngiyakuzwa baba kodwa bengithi ngisengiyagoqa ngenzela ukuthi umuthi ungichazela ungishaye kahle nginele ngempendulo yakho kodwa ngicela nje ukuyigoqa nje kancane mfowethu ngiqedele yazi baba kunalo okuthiwa umemela oke wenza lento ngoba udaba likaBonkosi Khanyile mina nje ngiya understand umfowethu uBonkosi uke wabizwa kwenye podcast watholakala ebiza umkhonto wesizwe noStokvel kuleyo podcast wayibiza kuyona esho ukuthi ngeke savuma yena ukuxoshwa kumkhonto wesizwe isona Stokvel akasehleze kusona ukusebenzisa nje igama elinjengalelo laqala ngoBonkosi Khanyile bhuti wami yabo kodwa ke angikho against yena uyisocial lomkhonto omunye osopolitiki engimhlonipha kakhulu ngimkhumbula kakhulu kwiFizz Must Fall so nawe bhuti wami ngihlonipha kakhulu kodwa manje itone yakho osuqala ukukhuluma ngayo and uzosebenzisa iplatform enjengaleli ulive waka TikTok ureach abantu abaningi ngombono osubitha where else umkhonto wazi ukuthi ukhandwe ngesisekelo senzondo kubaholi bezepolitiki abaningi even nakubantu abamhlophe ngokwebala ucindezela umbono inzondo uma kwenzeka umkhonto noqhuba inzondo ebantwini bakithi makwenzeka abantu abathile abasemandleni abathenjwe umkhonto bekhombisa ukuthi badayisa ngabantu bakithi bani ozolela abantu bakithi bhuti wami njengamanje besingakasiboni isandla somkhonto wesizwe ngoba kukho la ugovernor khona ngoba ngisho iprovince lena asiphethe iprovince iphethwe iqembu elingawinanga abantu bakithi don't mislead abantu bakithi man I don't need no position I represent the poor masses of our country umkhonto wesizwe has been voted by 2.4 million people in this country umkhonto wesizwe receiving salaries eParliament abantu bomkhonto wesizwe bakhona they are majority members in the National Assembly they are sitting they're sitting and doing nothing every day we must remain silent about it umkhonto ugovern now umkhonto is a majority mungathiwa kudonate abantu abasebenza eParliament abadonate singashintsha impilo zabantu eziningabi don't mislead abantu bakithi bahlupheka abantu bakithi bakhala bavotela umkhonto bewuthemba ukuthi uzoshintsha impilo zabo but akaze kwenzeke lokho kuze benamhlanje we cannot allow abantu futhi bezo defend organization ekudlaleni ngempilo zabantu bakithi umkhonto is receiving millions and millions of money from IEC and imali yaseParliament ema constituencies so don't mislead abantu bakithi please so bhuti wami masithi amaqembu a receiver ama salaries abasebenzi bakhona kuma parliament does it mean ukuthi wonke lamaqembu anabasebe athumele ama members eParliament kumele donate why umkhonto wesizwe wona wodwa siwazi vele ukuthi
uzungezwa abantu ababathenga amalunga awo ukuthi bemislead abantu wona sifuna ukuholda accountable bhuti wami kungani ukwenza kumkhonto lokho ngoba nami ngusebenzelile umkhonto wesizwe ngawuvotela ngisebenzile kuma campaign ngidathi mina laba ngivula live ngithuka umkhonto wesizwe ngithuke izingane kaBaba uZuma bebesibabeka abantu abavotelwe thina siyabatshela ukuthi labantu abaseve abantu bakithi ungajabula ukuthi umkhonto seParliament umkhonto vela TV bengase abantu kunabantu abasebenza la kwiground emncwabeni every funeral uyosibona sikhona thina sambisa mazamba noma kabishi singenamali kunabantu abadla imali eParliament abangabenze lutho abantu bakithi ANC yenze the same thing IFP yenze the same thing abantu bayicebisa bona bedle kahle sibehlupha ingane zasemakithi so thula kuze kube yini asiyilo lo mkhonto abantu abasebenza that's what we asking for people must work. Don't tell us ukuthi silo nomkhonto kulabantu abaseParliament abahlela badla kahle kuphela thina zinkawu zabo nje siyasebenza every week asikale simo ukusebenza obonkosi khangile kaze beye kuba amaral besebenzela abantu bakithi bengenamali bengenalutho abantu thina singanalutho siyasebenza yini ethi umuntu oseParliament uyasebenza yini ethi umuntu oseParliament ngomunye wabantu abaqolekayo nami emakhanjiswa idingo kubantu abahlwempu nami phakathi nesalary yabo but ngabe sekusho ukuthi nama angivulu live ngikhulume kabi ngomkhonto nami ngoba njengamanje since unale anger onayo uzo-organizela ama-2K yini osazoyisho enhle ngaphansi kwegama lomkhonto wesizwe Comrade, I don't need to say anything. I'm going to serve the people of this country without anybody threatening me. But I'm asking the members of Parliament of Umkhonto wesizwe avotelwe thina voted whom we recruited for them to go into power. They must serve abantu bakithi. Bangadlimali baphilisa of life inganza ukuthi ilambile zingasebenzi. People must come and work and they must work for our people. They mustn't take us for granted. We're fighting for our people as well ikundla thina. We're fighting for our people. The very same anger onayo bhuti wami why singayivezi le anger kulo muntu oholde ama minerals ezwe umongameli because yena uholde ama minerals ezwe adayiselwa amazwe angaphandle. I am not scared of no one. I'm not scared of no one. I address everyone directly. Mina ngisho ukuthi abantu labantu abaseParliament bangasebenzi labantu ngikhuluma nabo le weekend engishayo labona ade baseParliament bahlo organize event yokuhlalisa abantu aba-150 abantu aba-150 balanda amabhasi awu-10 akhokhelwa i-MK angalayisha abantu babu-waste imali yeqembu ngathi mina ngicela baphume ekundle ngoba bayaprove ukuthi abekho abasebenzeli abantu ungahloko wakhishwa amabhasi awu-10 amabhasi ama-Parliament awu-4 ekhona ngathi this one is not fair lento ikhombisa abantu abanithandi abantu abanifuni ningeniswa abangani benu lapha eParliament uma sikhuluma leyo nto lethu nasiyashawa sishayeni isibulane soqhubeka sibasebenzele abantu bakithi singagqokanga skipha seqema ukuthi kanjani uma ukuthi nizodlala ngabantu bakithi kanti bize khokhela amabhasi nabiza irally angaphumelela lento enziza pha i-wrong shit abantu abanifuni sinikeza abantu esingabafuni ne-ANC yenza kanje eletha abantu abangafuni abantu we're not going to defend organization abantu bekhombisa ukuthi abanifuni hayi into engishoyo mina ngicabanga ukuthi ke lapha singacela ukuthola mithi ibona bapha abantu bakini okhuluma ngabo ngoba nami ngisakhamuzi sase South Africa umnotho wasezweni lami ngiyawubona uthunyelwe emazweni angaphandle angibenefithi lutho ngalokho uma nje siyaza kuthiwa even uNSFAS uzophela abafundi bazonikezwa ama loan so ngempela sithini kuhulumeni ispirit onaso umfutho onawo othuka ngawo iqembu lomkhonto wethu why sikalivezi kumongameli. Don't worry. I voted for the MK party. I'm addressing the MK party. Mina no Bonkosi Khanyile, two of us. We don't need 100,000 people. Mina no Bonkosi Khanyile. Indaba NSFAS ngayilo kuzokushona ilanga so ibambela so ibamba soshona asidinge assistant yamuntu. Kodwa kumele silwele abantu bakithi ngeqiniso nangokuthembeka. Silwele abantu bakithi singaseqashi ngeqembu lepolitiki. Singaqashi ukuthi kanjani asebenzeni abantu bakithi. Okusho ukuthi ibhuti wami ubambisane noBonkosi Khanyile ukwenza lento yenzayo. Ukwenzeni? Ngoba ukhuluma against lana kade uhoste umyeza lapha earlier nikhuluma naye lento. Ingabe nibambisane nabo bonke labo bantu? Senzeni pendula phela. Vula microphone lapho usho senzeni. Wambile. Msaya sikwamukela ohlelo ndoda enkulu. Asidlala siyasebenza. Msaya ngiyivula imic yakho Msaya ngene emoyeni. Sawubona webhuti kamba kanjani?
Mabrada khuluma mabrada sikhulula abantu baseNingizimu Afrika silwela abantu bakithi ngeke kuze kudlalwe ngabantu bakithi sikhona sizolwa koze kunqamuka izandla uma ukhona la sikhona solwa khona silwe abantu bakithi bakhulule iMK umkhonto wesizwe ithe mayifika sayamkela ngazandla ezimhlophe sikuzolwela umuntu omnyama ngeke sithule ngeke sisenze lutho umkhonto uma ufuna isikhundla kumkhonto yazi ukuthi sizokujijibeza uyoshanelwa ilanga ngeke uzukuthola ukuphumula sikusaphi futhi khuluma msayinguzo ndoda enkulu. Ngiyabengelela kunjani bhuti? Ngibingelele bonke nabalalele bhuti khuluma nomsayi ngila imali kwazi webhuti. Yes my brother. Bhuti wami angifuni uqamba amanga lokho okushoyo kuyiqiniso ukusebenze kakhulu umkhonto nokhuphula abafethu kungawena wedwa nibaningi ku social media. Benimali bafo singenamali singekho parliament singenayikhundla namanga sinalo utho futhi kodwa siyaqhubeka sisasebenza isikhalazo sami sithi indaba sisebenze sodwa ngabe phela laba separliament egizi umuntu uyasirecruit ayi breakdown uzani isebenze bafowethu sondelani siyanibona sebenza uzani sondelani abasondeze ngani waye beqhela besuka kuthina bona so sibashaye sebe social media thina abrad into ke bafethu ebulala umkhonto ke le yokushayana iyona ke le ubulala umkhonto ngoba nina nisondele umsayi umbuzo wami uthi bona basukelani kithi soze sibashaye nje indaba bengezi kithi ngoba thina sile ebantwini singeyilutho angizwa bhuti omdala bona sekubaleka manje bona abasezi abantu asabazi bona sishina babuye beze kuthina uma bengazithina sobashaya imake bafethu ayikho enye indlela enga-engejwana ngayo ngaphandle kwe-social media kulezi zinto ey'kanje ngoba i-social media yokukhulisa umkhonto akuyona yoku-engejana ngokushayana kanje ayikho enye indlela esingenza ngayo bafethu sibuhlangane bukhulunywe ngalezi zinto ngendlela e-right ayikho enye indlela sekuyiyona le umsayi sebenzise sinakho nathi uTikTok yona tools esinalo ukuthi simemeze kuzwakala yabona izo simemeze abacoshwe bafone same time ukuthi ngathi ngithi coshwane ngempela futhi bafonile basho ukuthi coshwane resignani anisebenzele iqembu na resignani iyona power esinawo lo ngoba vele kudlalwa ngathi sekudlalwa ngathi kakhulu le emaqembeni amadala kudlalwa ngabantu bakithi abantu bakudlala umkhonto akwazi ukudlala ngabantu umkhonto usebenza abantu abasebenze ngathi yabona manje bamungenyawo enza uthula umuntu orelaxile eParliament bayazi ukuthi sobashanga uTikTok kodwa sakhankasa ngawo ukhona unamandla uzozenza lutho wethu webhoot breakdown mina bengithi mfowethu nami ngiyawubeka nje umbono noma ngingeyilutho ngithi mina bafowethu ini bafowethu sambeni siye enkandle office la kureportwa khona sambeni inkandla la khona phuma khona abantu abazohola iqembu abeze bahola iqembu balihole ngeqiniso ukuthembeka nanguyinikela thina abantu bakithi siyabasebenzela ngikhuluma ngami yabona manje ngikhuluma lawe la ngiyaadress ukuthi uma unenkinga namkhuluma asibazi ubathola phi bona that's why ngazi ubathola ku TikTok nje ngoba sazi ubathola balibona sebebona ivideo la ku TikTok ubade nitholana sonke lesikhathi akusenzeki manje usho kanjalo kade before my election bebesifonela sihamba nabo sihlupheka nabo sikhilana nabo ekhoteni labantu ngikhuluma abaseParliament manje basesasobani yilabo sijabaxoxo basiyakazi kade sihlupheka nabo sesihlupheka sodwa manje bona basilahlele bashonephi babe ababuye bezela sifuna abaxoxo ukuze bazi ukuthi le nto yabisho bafakwe ethini lapha besihamba nabo sikhankasa nabo mase kulungile bona sebeyasilahla hayibo kanjani manje angeke sithule ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa kodwa ulaka lethu bafethu asike silinyusele khona lapha kubaba bafethu sike sinyukele khona enkandla ngoba phela ila khona abaholi lapha yabo ila khona abaholi la ku TikTok abaholi bazobasha vele ngeke uzubathole nala ku TikTok yayibona nalo abantu abasafuna ukuthi balandele ukhonto belimali siyabonga ndoda enkulu contribution yakho sabonga ndoda enkulu kakhulu yilento esikhuluma abantu bakithi eNingizimu Afrika samukela uzitha esangena kula ndoda enkulu asikwamukele somkhonto wesizwe sikhuluma lana siveza ulaka lwethu lana ulaka lwethu asebenzisa iplasi asireza ama issues angisho kahle imini oreza ama issues ku TikTok ngoba uTikTok wona kuphela engikhuluma ngawo la kunjani yes baba ngikhona uTikTok wona engikhuluma ngawo la ku social media noma engusebenzisa kakhulu nami kodwa sihamba nabo khona bathasihlangana sasazana nabanye abantu so namanje ngithema ngikhuluma nawo basi bethi bona no breakdown ngathi uhlasela iqembu ngathi ngihlasela iqembu kunabantu abaseqenjini abangenzi kahle kunabantu abaseqenjini abangenzi kahle asazi sobakhuza kanjani sebenempiko sebeya njengosiboniso Duma noMtolo sekunoduma la be-MK ngizobashaya angibayeke khuluma zithu Baba Mathenjwa njani Ngaphila Nkosi yami ngaphila baba sikhona nathi okokuqala ngiba nawe kule nkundla noma ngabe sike sakhuluma ke kwenye indawo
Ngiyaqala ukwenza into live ku TikTok ngiqala namhlanje ngoba sengenamaqala ngibuyele abantu bezoyikhulumela nami live ngikhuluma ngiphendula uma ukuthi bethi emotional ngicasukela manje uma ukuthi umuntu ufuna ukushasha into engishoyo letha ngivula live ukuthi abantu bakhuluma nami direct. Yep. Cha. Ngikhuluma kahle mina ngikhuluma nomuntu ongaziyo kancane nowazi ukuthi ngiwumuntu omlandelayo ukwazi kahle lokho kungabazi. Yakwazi. Nginesicelo nje baba Mathendwa. Yebo baba. Nginesicelo nje esithi ngesinye isikhathi kuyadinga ukuthi ekusebenzeni lapha umuntu esebenza khona eqembwini alijoyinile mhlawumbe ake ayi-applye indlela eyayisetshenziswe ngisho ekhaya uqobo yokuphatha umuzi. Yebo futhi. Kukhomba ukuthi indlela engikuzwa ukhuluma ngayo ikhomba ukuthi angiqale ngokubonga ukuthi nisebenzile. Angikubonge kakhulu ukuthi niusebenzele lo mbutho niwakhile nibaningi kakhulu bafutha sinibonge ukuthi iqembu lesizwe nelithathile nalibeka nalikhona. Kodwa ke la ngicela ukuza neseluleko esithi ake sizithathe njengezingane zomuntu, ake sizithathe njengomuzi womuntu. Emzini womuntu makufika intombi izokwenda iyaye inikwe izeluleko zekhaya ukuthi intombi lo muzi umuzi kaSibanibani. La ekhaya kuyahlonishwa itshelwe lokhu nalokhu okuyimtheshwana yemizi. Kodwa phakathi kwemithetho intombi eyaye itshelwe iyayibuza ukuthi kweminye imizi intombi unikiwe ngini isaka. Isake lani? Isake lokumboza indaba zasekhaya. Umkhonto wesizwe umbutho omusha kakhulu. Ngenhlanhla kodwa sinomuntu okubaba onqamalala. Umuntu ongacingwa intuba yakumngena. Ayifuni intuba yokungena lo wamuntu nangayiphi intuba uyangeneka. Zisho njalo nezimbongi. Umbono wami ubuthi uma kukhona sebevimba endleleni ngoba bangakha abanye abantu bavimbe ekuthenini mhlawumbe indaba ozana igcina ingasafikile kuse kwakhiwe ezinye indlela zokuthi kufikeke kumuntu omdala kuripotheke izinto ezingahambi kahle embuthweni kodwa zingaphumi izinto ngalendlela eziphuma ngayo. Futhi uma zingaqhubeka ziphume ngalendlela eziphuma ngayo ngiqinisile ziyophuma nani. Ungathi wenza kahle uqedile kodwa abantu ababukayo abakubuki kukuhle. Zetha ndodonkulu mntaka baba hlehlani mntaka baba nenza indlela yokuthi kuyohlaliwa phansi kubikele umuntu omdala. Umuntu olalelayo uzolalela. Ndodonkulu siyabonga ndodonkulu sibonga kakhulu baba ukuphawula kwakho. Asamukele umlandeli omkhulu la nguMatawu uyavula i-microphone yakho lapho. Sikwamukele Matawu ndodonkulu usukhona kulayini. Vula i-microphone Matawu, vula i-microphone Matawu. Sikwamukele lana sithatha uvo nje labantu bonke abalandeli bomkhonto wesizwe beyikhulumela bona abantu. Vula i-mic Matawu usukhona baba. Microphone Matawu. Sengivulile ngiyazwakala sanibona ma comrade. Yes baba ngena phakathi baba. Angizulu ngikanda kakhulu nje ngizobhekana nawe ngqo baba Mathendwa breakdown. Yimbo. Yabona mfethu.
sisebenze sonke kusuka mhla ka-16 December. Akuwena wedwa usebenzile, sisebenze sonke. And lesenzo sakho mina ngisasebenza namanje ngisemsebenzini nje ukukhuluma nami. Lalela uyabo kwamina ngikhuluma ngisemotweni sengize ngapaka ngisendleleni yawo umkhondo ngikuxoxela indaba ungayibuzanga. Naku kodwa engakutshena kona. Isenzo sakho awuhlukene nomuntu ovele athi esendlini ngoba ebona igundane. Avala umnyango alayithe indlu. Ashe kanye nalo igundane kwayena kuMathenjwa. Iyeke lento yakho Mathenjwa, musu ungena ko live ukhulume kabi ngomkhonto ngoba naku wena awanelisekile. Sonke siyawusebenzela umkhonto. Go to my bio uzongibona ngihamba kangakanani umkhonto. Ubone izinto engizenzayo but ngeke ungizwe ngicomplain. Uyeke futhi ukuthi ina only 8 months i-organization and sina 3 months to 4 months sinama MPs. Usu expect labantu bathatha salary yabo kube khona into abakunikeza yona. Why uhlule ukulinda? Uma kuthi awanelisekile phuma kumkhonto ngoba kusho ukuthi kwenzeka lento ongayithandi. Kade ku-ANC for 30 years nakhona bunganelisekile. Wena kusho ukuthi awaneliseki vele ke wena. Uyeke lento yakho. Akwazi uzongena ku live la ukhulume kabi ngomkhonto because ubul defend umkhonto against wena. In particular yini impilo lento yenzayo. Futhi ngiyafisa ukubona ngoba nginawe la ehlala Nkosi ekingcetshwayo. Kumanje ngisendleleni ngosebenza. Ngiyafisa ukukubona. Iyeke lento yenzayo. Ayikwakho ukuthi ube indoda. Yabona wena ukuba umnumzane, ngikulinganisela ukuba umnumzane. Kuyatshengisa usemncane ngokucabanga. Uba umnumzane ngaba uyenze lento enzayo. Yabona umnumzane akakwazi ukuthi umene inkinga ekhaya egcekeni kwakhe aphumame ngaphandle amemezela izwi athi hey lalelana nangu umfazi efeba la endlini. Ayenziwa lento yenzayo. Uyona indoda wena. Wena ungathi uthethe indoda, awuyona indoda. Wena kade kule ANC la 2-3 weeks back la bona uyofika bafumana imali, bafumbathisa imali. Indlela okhuluma ngayo ufana ngamashi yabona kwena ngibona ungizwe straight. Yeke lento yenzayo. Sonke thina siyawusebomkhondo and siwusebenzele and kwamanje siyawusebenzela. Yeke lento yakho. Iyeke iyanyanyisa ufuna ukwazi ungacaba mhlawumbe wena uyahlekisa iyanyanyisa. Ungani manihleli le point nabangani bakho nosinyama bese niloni khothisana la nibiza amaledi. Iyanyanyisa lento yenzayo. Iyanyanyisa straight iyeke ayifuneki. Uma uthi nama problems uyawazi ama structures. Uyawazi ama structures. Umuntu udinga inamba mina ngizokunika inamba. Umuntu udinga ukuhamba ngizohamba nawe senkandla. And akhona iPTT iyona ebekele zonke le nkinga ebhekene nazo. Iyeke lento yenzayo Mathenjwa. Iyeke. Yabona lento okhuluma ngayo ukuthi mhla 3 kade kuliwa lapha eshow. Ngangikhona. Ukhuluma manga sasingalwi. Sasilungisa wona umkhonto abantu abafana nawe. Umkhulu usuqalile uyabawasha abantu abafana nawe. Ngangikhona. Yabona abantu abafana nawe. Yabona abantu abafana nawe ngiyabahlale la kumkhonto. Ngeke abantu bahlale la kumkhonto. Sizobawasha and we'll make sure we'll isolate you. Nokhoma uthi kade kuquse ebalekile ekhaya emjaka nizenza bahle la kubantu kanti kushubile ngaphakathi. Benenzani lapha eshow? Lalela la. Eshow besilungisa abantu abafana nawe iparallel efana nawe. Wena usufumbathisa imali. Ubambe ifuna le meeting yini. Lalela ngikuxoxele munye umuntu oyigadwe ngesibhamu ufuna ngutshethu bani? Ufuna ngutshethu bani? Ucaba khona uyena umuntu oyigadwe ngebhamu uyagadwa vele. Lo umuntu ogadwa vele. Ngokwenature yomsebenzi awusebenzayo. Wabekho abanye abantu abagadwe ngebhamu. Abaphoyisa kuphela lapha. Kunekhona ayibiziwe ukuthi azoyigadela nje ngoba kujwayelekile uma kunengqungquthela efana ngale. Kuye kufika amaphoyisa. Iyeke lento yenzayo wena. Ungazozenza iqhawe ngomkhonto. Ungathi ngowabantu adineza abafana la Queen Street igipa ubanikeza 5 rand bese utshela ubusebenza wena. Sonke sikhipha imali. Mase ngubalele ngaba nenkinga. Yabona thina bese siyagijima kuze namhlanje. Namhlanje siyagijima. Sivalela sandisa umsebenzi ngoba umsebenzi ofunakala kumkhonto. Ungazo expect ukuthi ama members lawa ku Parliament bana lobbiza azomasajana la afonele wena azokunikeza imali okanye asebenzisane nawe. Nibangaki nina? Why wena ungaveli kumkhonto? Inonsense imali lento yenzayo. Sikhathele wena. Wafuna abantu ozolobe kubuka bekumasaji wena ufuna ushayela izandla ngani bakho be-ANC laba sebekufumbathisa imali bona abantu abakushayela izandla ke wena ngeke umuntu uthanda umkhono nomuntu osacrifice ukushayela izandla wena uyinonsense man wena uyafana nongizwe yabona wena ungizwe umyeza igame yodwa nento eyodwa ukhumali ingane zakhumali nonke nina
wena uyena umkhonto wena ukuthi nje wasuke yabona akwenzekanga ngendlela ofisa ngayo from 16 December wawutshela ukuthi MK izoba semandleni bese uthola isikhundla washweba ke yabona ke ukuba khona kaShivambu angeke amagalo kaShivambu alinganiso nawo phuma kuShivambu akwazi ukuthi ungathenga uMessi mhlase ebhentshini bese udlala inkomo efana nawe wena usemncane sabona ukhule khula kwipolitiki uthi ngoba unikeza ithuba lokukhuluma ngoba unedatha wena nizoxabana hayi suka uyacika wena breakdown mfowethu yebo baba usho ukuthi angene ninjani mfowethu ngena ishubile manje akusamengezwana manje hayi ishubile ngaphela mfowethu mina nginama video awu2 esangawenza mfowethu ngikuwenisha kulento yakho yazi kukhona lento ejwayele ukushiwo umsholosi ukuthi uyabona ipolitiki imingenayo iscience thina sesikhohliwe ukuthi iMK yafonyelwana indlela esenza ngayo iMK ayifonyelwanga amathuba emisebenzi nokuba nemali iMK yafonyelwa ukuliberate abantu base South Africa so manje most of abantu manje bacabanga ukuthi iMK iyithuba lokubabeka endaweni engcono kunendawo kade bekuyo akusilona iqiniso lento lena mfowethu oyenzayo i-wrong breakdown yokuthi umobilize especially iyouth ukuthi ivukele umkhonto lenhlangano bafowethu isihlaseleke kakhulu kuyamangaza ukuthola abafowethu abanjenganani bephinde futhi bevuka phakathi emkhontweni behlasela umkhonto right now siphuma kwi-case yama MPs lawa phuma eParliament kade sidila nawo manje aseqoshiwe now you rise now within umkhonto now you against umkhonto wesizwe wena futhi ube uyibiza ngomkhonto that is not right comrade I've made 2 videos ngikwenisha and you busy campaigning and nalo moya wakho ufuna ukufaka nakukhanyile ukuthi ukhanyile must revolt avukele umkhonto wesizwe because you guys you identify certain individual ukuthi this individual that you know are the one who's supposed to get a position where is umsholozi ukhanyele is a presidential candidate for 2029 bongo is a first elected lo khanyile ukhuluma ngaye yabona lo khanyile ukhuluma ngaye udefendwa yithina wazi lutho wena wazi lutho wena into nayo nje wazi uthenga idatha uzohlala bese ukhuluma nonsense awazi lutho wona breakdown Ukhanyile will be the first president of the MK. That will never change and we will defend him with our blood. Wena indeza kwenzeka kuwe mfuna ukukutshana wemfana kithi uzophuma kwakule MK ojethu iyona. Nobody will take me out of the MK. No one. Uzobona ke. Qhubeka nje wenze le nonsense yakho. Lalela this is a revolution. Akuyona iparty le revolution. Mawumhlamba bakutsheli. I-revolution lesikuyona ungalindeli uzokwenzeka lento efuna wena la ayikho into ezokwenzeka ngentando njengoba uzomemaza ukuthi ufuna ama-2K yoba amakhansela kokwenzeka kini egcekeni uma senenhlanzi usozangana la wena wenze nithole lutho nikhe ngicetshwayo yonke sofaka ama-2K lana we ukhuluma kahle bona ngoba ukhuluma khona ngilami nehlala nkosi wena usangena yabona wena fanele uhambe uye esayilom ke bakubheka ikhanda lenempandla usangene wena breakdown without ukudlala mfowethu ngaleke ukudlala mfowethu yazi lento lekhulunywa lo mfowethu lento le isivusela uhlevane and lento le oyithindayo ngabuye ngizama kangaka eseniuhlakaza nina kusetshenzwe la kwi-MK bafowethu it's very shocking ukuthi nina senivukela ngicela ukungena comrade baholi bami usanibona konkeli ngicela ukungena baholi breakdown ngicela ukungena ayikahle comrade ngicela uqale ngikuncome ukuthi uyakwazi ukwakha ifollowing angincome nje ukuthi ngithi angincome ngokuthi comrade uyakwazi ukwakha ifollowing ngokukhuluma umbhedo so angiye la chief ukuthi iMK chief sikwama structure chief and siyalwa
silwela ukuthi abantu beqhubeke bewuthanda umkhonto and then base siyawina. Yeah. Introduce yourself. No, angez Introduce yourself. Oh no, comrade, uda Black Sheep lo waselembeni. Ulo nje einsukwini ade ulambasta iprogram yami. Angizwa chef? Yeah, showing preposition capacity. Yeah. No, ngu-convener we-region chef we-MK Youth League. I need that you're the convener of a region yaselembeni, which was hosting the unsuccessful event on the weekend. There's a members of Congress and the South African members. Leadership yonke province ikhona la. I-national entity ikhona la. Uchaza ngale event yakho. Yeah. No, ngizwa kahle comrade. Asikho isidingo sokulokhu uqhubeka and it was unsuccessful. It was a very successful program. Ukuthi wena ungena ngaphakathi kumkhonto and you dividing the organization. Ngingazi ukuthi imali uyithathaphi, ngingazi obani abakuthengayo kodwa ngendlela owenza ngayo chief ngathi wena you dividing the organization from within and lokhu uthi hayi ngumkhonto kodwa i-organization you are dividing it from within comrades. Kunama structures and khona abantu aba-appointiwe for certain positions and ama-comrade lawa ade khona siyawahlonipha comrades because they are our leaders. Yes. Kodwa ukuphuma kwawo us as the MK Youth League asihlangene nokuthi bakhishiwe comrade. Musa ukulentuza ukufaka into engekho chief. Ama comrade are removed from positions and from remove kwama positions comrades. Thina ke sesaba ke protocol to ilentos organization because organization appoints ukuthi ubani okuleadayo wena. Into yokuqala comrades uyishilo umsholozi there will not be any conferences wena ulokhe wakha ama divisions utha ngeke be khona ama conferences up until 2026 comrade si interim sonke chief. You are now speaking a division yourself. You said no, you were not divider. Mina ngikhuza ukuthi musu ukudivide. I-Youth League, there's one Youth League, there's one student movement. Iyodwa leadership ye-Youth League, iyodwa leadership ye-student movement. So wena musu kulokhu uthi khona i-Youth League yabani, khona i-Youth League yabani, ayikho leyo nto comrade. Yonke umkhonto wonke uphelele wamsholozi. Wonke ama structures omkhonto akamsholozi. Wena musu uqhamuka wena with intention yakho nemali osuyidlile njoba sekusho ukuthi uSouth Beach ngiyathemba ukuthi khona into elazela wona ucomrade musu ukuza nezimali zakho za South Beach uze nama agendas akho and then divide umbutho lo mbutho usamusha comrade and siyawusebenza and kunzima sisebenza emakhaya thina susebenzele emakhaya ke uyazi njoba susebenzele emakhaya comrade imizi iqaqene umobhalayiza kunzima but siyakusebenza konke ngihamba ngenyawo comrade convener musuba nama emotions amabhasi awu10 belasha abantu abangaka ayikho amabhasi endwedwe amabhasi kakuyinjabuliso yavalwa kudala ivalo osomatekisi ayikho ibhasi ephuma endwedwe amabhasi aka operate endwedwe ngaphandle kwamabhasi alandinganze esikole kunemali ephumile enkandla ikhokhela amabhasi awu10 inkingi leyo comrade usesimeni wena sokuthi uzwa ama hearsays ikhishobha yanikwa baleyo mali yokuqala eyesibili ibhasi ayingeni endwedwe comrade imali amabhasi comrade ibhasi ayingeni endwedwe angazi noma wasendwedwe yini amabhasi ne-invoice amabhasi awu10 ibhasi ikhiphi i-invoice khokhelwe ba chief ikhokhela inkampani yamabhasi awu10 yiphi inkampani igama lekhampani yini igama layo elani igama lekhampani yini igama layo italent Metro Bus Service kuzothiwa italent amabhasi lawo hayi sorry ayihambeli-ke la indwedwe e-15 awekho amabhasi ahambela khona chief ngicela ima correct statement sakho wenza investigation yakho lana amabhasi akahambi amabhasi ahamba ngako what 16 ngale phakathi ko-Bhamshel ngale kodwa ngalade khona event amabhasi akahambi avalwa wonke akuhamba injabuliso italent alihambi ngala akalivumeli osomatekisi abalihambisi amabhasi ngala angazi noma leyo information yakho uyitholile ama hearsays or ne proof kanje kodwa bawune proof comrade ilandelele uyiveze base uyasinika ke kodwa awekho amabhasi aye kwi program yami ngisho eyodwa ayikaze yafika
ngishaye yona njengoba uthi wena abe-10 ngihlanganisa abantu abawu-50 ngisho ibhasi eyodwa ayikaze ifike la comrade. Mhlampe eThekwini angaba khona amabhasi ngoba khona i-Durban Transport la amabhasi awekho, so amanga wayeka ukuqamba amanga, yeka ukudivide umkhonto. So usebenzela kanzima lo mkhonto bawuthi awekho ama-structures and uyagriva wena ukuthi aphointwanga or awufakwanga ama-structures musungena kuyilintuzayo and then base uyaqala-ke ulokhu usidivide. Asikho divide, we're trying to unite this organization kube organization ekuyiyona yona ezokwazi ukuliberate abantu. Wena ufana nalabantu laba abahambayo benikwe izinto laphana base uyafika uzosidivide sabantu abamnyama. So as a youth league thina sithi we are very united. Iyeke lo msangano lo wenzayo. Ngiyabonga. Ungaphumi ke sihlalo sazoku-engage njenge-leadership. Abantu bajabula i-leadership yethu khona. Ngisemgaqweni mina nami ngiyagijima. Bethi akunika i-statement. Okay, leadership ase usiphenduleke manje. Lapha kwi-youth league bekunama-programs awu-2. Labantu abengala elembini nabe beseThekwini vele kunentsolo zokuthi akushayiselwa. Ningasenzela ubulungisa ukuthi nenze meeting noma media briefing nindawonye. Kubalekile. Cela media briefing wena mhlalo we-youth league, cela media briefing kaMnqobi Msezana noBonkosi Khanyile nithimba lengelimention leyadi lapha ku-event yakho oSlovo Tambo, oSlovo coordinator uzoba uconvene umuntu uMaxegwane, uzoba i-province yonke ibingala kodwa uSlovo bengekho eThekwini, umuntu uMaxegwane bengekho, ambani babambe nikhombisa i-unity kwi-South Africa ningathi ni-united kodwa nibe ni-divided. Go and give us media briefing inhlangene ngoba ngiyabaleka. I-youth ikhona la nisho ukuthi i-youth league nina nihlangene, you are united, khiphani isithombe sodwa phela. I-youth league esephalamende ne-youth league le ngabo uNkosi Khanyile buyani zonke la nizohlangana ndawonye nizokhuluma into ephilayo sibone ukuthi sihlangana ngempela ungasingathi nangidivide abantu vele bangakhulumisana ningahlangani ndawonye. Icela ukungena chief. Yena baba. Icela ukungena. No chief, I think noma uhlale sephumile, but I think uyaku-assista uhlalo mfethu. I think you really have a problem my lead. Unayo lento yokuthi ufuna ukudivide umkhonto. Yabo, because you every time wenza ama-video a-divisive, wenza ama-video angenayo ubuqiniso bento sukuyisho. Yabo, and lo nto mfethu njengamalungu omkhonto esikuthanda umkhonto asiyithandi. Iyeke mabro, if awunayo into ozoyisho ngomkhonto iyeke ungasho lutho. Yabo, otherwise bethu uzosingcolisela abantu, usiqhathela abantu bethi isidingo singekho. Iyeke my brother. Lento youth league ngikade ngikubona lokhu yenza ama-video ayo mfethu. Abantu le, I'm not a youth leaguer, I'm not part of a youth league, but I know and understand even if ababoni ngasolinye but kuma-members there is nothing abayenzayo to divide ama-members, but you are doing that. When uyakwenza lokuthi udivide ama-members omkhonto, ama-members e-youth league yomkhonto ukuthi angezwani, because you are telling them ukuthi ama-leaders akhona wazwani. We are even saying there is a youth league ka-comrade uDudu, there is a youth league ka-comrade Msholozi, which is very wrong, comrade. Hamba kwi-page le-youth league babhala i-status esigcina izolo sibhala ukuthi i-youth league kababa. I-youth league kababa, i-youth league awu-2. Hamba uyo-check manje i-page, ikhona i-youth league la i-live, ikhona la ku-live. Hamba ucheck i-page layo, babhala ukuthi i-youth league kababa. Why ufaka mina isiqhathana nazo? Bayibiza kanjani? Chief, yonke umkhonto wonke kababa. Umkhonto wonke kababa. So umuntu abona kube kuthiwa uthi kubhala ukuthi i-youth league kaDuduzile, ngabe ngiyakuzwa. Yabona le, but ubhala i-youth league kababa. Yonke umkhonto nje kababa. I-women's league, i-youth league, ilokwane, labor desk and all the regions, provinces and national kababa, umkhonto kababa comrade. Yabo? And two comrades ngi-address nale comrades yokulokupusha into ama-conference. Comrades, ka-ANC sinasamba ama-conferences asixakile comrades. Because awareness nezinto ezinhle ama-conference. In fact, eza nokudivide organization, eza nobuqili ukuthi bakwazi ukungena kwi-power bengafanele ukungena kwi-power. So please yeke khona nalo preacher into ama-conferences. Sizowalinda ama-conferences, Msholozi makasisa ama-conferences asiyekona. Because lo mkhondo i-ID kaMsholozi and usulandela ngoba sihlonipha i-ID yakhe, i-wisdom yakhe. So we'll wait for Msholozi athi na ama-conference. Yabona le, and please stop preaching lento comrade. Uyasilimaza. Uyawulimaza umkhonto kakhulu mfethu. Sinyiwe le nto uyawulimaza kakhulu umkhonto. Ubulala umbutho.
No, commanders. Uthunywe breakdown ngeke akuwena lo kuyakwazi mina. Commander breakdown bafethu commander breakdown sanibona bafethu. Bengicela mhlambe siuvale live siphuza amanzi sophinde sibuye futhi. Yacela breakdown hayi ukuthi mhlambe ngishayela umphetho noma angiluthe emkontweni ngomunye nje abafana nawe. But bengicela siuvale live sehlise nomoya because manje sisesidangalaleni bafethu. Inkinga sinaza yiki umuzo ongenaphela. But manje mangabe sesiwaveza esidangalaleni sizoba nenkinga. Ngiyanicela sicela siuvale live sizobuya futhi uze namanzi. Ngicela ukungena before nivale. Ngicela wehlisa umoya nawe Dragon King. Nawo umoya ophezulu. Yes please ngicela nje Ngena nivale ngiye meetingini manje. Yebo ngena ufakile. Ngiyakhuluma. Yebo khuluma. Ngiyacela mina weingane zami weingane angikhulumi na no host. Ngikhuluma nabo bonke laba abangenile kusuka ekseni obabukhoma kobani bani kuze kube imanje nisangena nisafuna nokuvala niphuza amanzi. Ngicela ningamlandeli ngiyanicela no host olani ngiyanicela nje. Ngicela ningam entertain ngiyanicela. Ngiyanicela nje ukuthi akayi hlalele yedwa lana noma ihlalele nomyeza noma ihlalele nabangani bakho afuna ukuhlala nabo nina nje eni MK nomkhonto wesizwe musana udefender into engekho vele alo defender into eqonde ngqo ninga defend noma yini ninga defend ama clown ninga defend abantu abangazi ukuthi benzani musana ukuthi izini entertain hambani ingenele kwabanye life ikhulume ngokwakhe iqembu ikhulume lento yaphambili lona nje olana musana kuyikhathaza nimemeza ngane zami nixake ngento engeke izenzeke yabona la ifakhe nje bewuvulile ubhutlo ngeke wenze lutho ngeke uhlukanise umkhonto ngeke uhlakaza umkhonto abantu abakumkhonto bazingenele ngothando naye uzingenele ngothando uzoziphumela ngothando futhi lakhe ayibelele ku-ANC ngakho ke ingane zami miyekeni musani lokhu ni-entertainer niphikisana naye noma ngaletha yiphi information athanda ukuyiletha la akayilethe eyedwa ayikhulume yedwa ayikhulume nomyeza bodwa nabanye athanda ukubamema mhlawumbe be-ANC nina nje niwumkhonto ngiyanicela ingane zami musani ukuthi nize niyikhrekhise amakhanda nize nikhulume nize nome ziningi izinto ezibalekile efana niyikhulume zokwakho umkhonto yonke lento ayikhulumayo eyama-branch yani nalengane le akangayisebenzisi ngawuthi uyibize yezala lengane akakhanyile izoyikhulumela yona manje yena okhulumayo yonke lonto ufaka ingane la yikho kwalana lengane uyena oyikhulumisayo so musani ukuze niphendule yonke lento ayikhulumayo ngiyanicela musani nje uku-entertaina yonke lento muyeke nabe uhlanye yedwa adile nayo yena yedwa nina phumani kwabanye life abakhuluma ngomkhonto hayi yena ngoba yena akazi ukuthi umeleni akazi ukuthi ufuna ukuthini akazi noma afuna kama noma afuna kahlale whatever injongo zakhe whatever ayikona noma ayithunyiwe noma abathunyiwe nina phumani kuyena abantu abami nifocuse kumkhonto leni focus ekuyona manje akuyona umkhonto akuyona yomkhonto leni iphendula la akuyona yomkhonto abantu abami phumani kula kuyena phumani nje ngazi ubani phumani kindelo bhodi phumani nje ngani zami ngiyanicela phumani akuba akuyona yomkhonto le eyakhe nenhloso zakhe baje kubhlungu usebenzisa negama lalengane akakhanyile lestrategishayo ezamelayo nayo ngaze akaphume kule ngane azawazi akayibiza ayilethela ayikhulumise nayo ikhulume njengaye nayo ukuthi uzozibotha ifana nobani nina phumani nina mzani ukuthi nize nizehlisa isithunzi njengaye phumani Sifela amacala ukuthi akayanga eParliament bekumele sithathe yena somfake eParliament Khuluma nawe baba indimi inikiwe abantu ababhodla umlilo babhodla baba. Phumani ngane zami phumani uyila uyanga eParliament unthwesa amacala phumani yazi umuntu animazi nilo baba ukuthi umuntu bevela amyeke ambuke sekohlanye muyekeni ubhodi abe nje
nibukele njengele ku live awuvule akhulume yet azaqeda abamjoyina omyeza bamjoyina nina nje ningayingeni nokuyingena focusani kumkhonto ngiyanicela futhi ngenhlanhla ngiyakwazi ukuthi ngingamvali ukuthi angangeni nje lapha kaDunusa lokho ngingakwenza even now or tomorrow ngingakwenza lokho kuba ukuthi abamvala lapha egate angangeni inhlobo and ngizokwenza angaze ngaya ngizokwenza izofuzini thina zobakho impela phuma nje mkhotembela ku ANC yakho le phuma ke nina ingane ephumani kuyena ngiyamazi besinayo ku ANC phumani weingane phumani lonke nomkhonto phumani ke lokhu nimnikeza ama followers phumani lokhu nimnikeza ama followers phumani kuyena phumani Aphela Nzimasa Khamba kahle bafu. Oh khona sir yebo baba. Yeah, right. Hayi bafu iyeke lento yakho bafu ngeke bafu. Sesigijime kakhulu bafu. Iyeke ngempela bafu. Yabona ngeke abantu abaningi kanje babe wrong ekukhuzeni. Njengoba bekukhuza nje bekukhuza into right bafu. Iyeke nje ngempela bafu nami ngiphoxekile. Yazi bafu sikuthanda kanjani kodwa manje uma usowenza kanjena siyakulandela siyakufollowa sikushare ngisho emagroupini yabona nje kade sazabalaza before i29 zaMay bese kushare ngisho emagroupini mfethu akekho umuntu ongakwazi manje ukuthi wena uyi-MK manje masenza kanje bafu siyakucela bafu siyacela Nzimasa sisho omkhulu sicela uyeke nje lento ngiyabonga ngiyama bafu ngiyabonga baba Kunjani? Yaphila baba njani? Khona bengisabhizi nomsebenzi ngeke ngakhuluma nawe ekseni. Yebo. Ukuthi bengisaku lunch break njengamanje. Angazi khona umama oke wakhuluma la manje ukuthi ubani Dragon King. Ngiyabona na ukuthi njengoba ukhulunyiswa mhlawumbe angazi noma mhlawumbe kwecasuka noma mhlawumbe unenhloso ethile njengoba ukhuluma mhlawumbe ngezinto ezenzeka kumkhonto wesizwe kodwa ke elami lithi musana ukuxabana nawe musukuzikhandela isicwacwa kubantu ade bekuthanda mina nginenkolelo ukuthi uyayithanda MK nginenkolelo futhi ukuthi uyafisa ukuyisebenzela kodwa musa ukwenza izinto ezokwenza ukuthi bonke abantu abasemaceleni bagcine bekubuka ngeso elingelihle kahle futhi ke ngiphinde ngicele naye umama lo kade khona ubani uDragon King ngicela nje ukuthi angayenzi lento yokuthi athi uzokuvala emzini kaMsholozi lapha emakhaya nginesifiso mina sokuthi uye khona uhambe uyokhuluma naye umuntu omdala njengoba bengishilo nje kuyafikeka kuyangeneka akunayo inkinga umzali loya kade ngibona abanye bekhomenta bethi uya lapha ngoba mhlawumbe ukustructure esithile nani angikwazi lokho ukuthi nami ke angikaze ngiye mhlawumbe ngoba ngeke structure esithile ngikuphi bengiya nje ngisayilunga lika ANC njengoba namanje ngiyilona ngokumsebenzi wami engiwenzayo kodwa ke eceleni ke njengoba ngishilo ukuthi hayi ngiyayazi iplan kaNxamalala ukuthi iplan inkulu iplan akukona lokhu mhlawumbe wena nawe okucabangayo ukhona ke wakhuluma la wathi yini ubala igama lesikisi wathi revolution le akuyona iparty noma akuyona mhlawumbe inhlangano so nawe musu ukwenza izinto noma ukhulume izinto ekuzobe ngazathi zi against the revolution so yamukela nje mabekhuzo zakwenu ubuye futhi uhlale phansi kuyo futhi le platform uxolise ngokwengisile nani kungaze kube khona umunye ozosongela omunye athi uDragon King wena ngeke ungene ekhaya likaNxamalala nomunye athina akufanele kuze kufikwe lapho bakhona ade besho izinto ezinhle ngawe besho ukuthi uyisebenzelile MK
wenzile nanokuthi udonsa abantu bebone ukuthi iyaphila lento nathi besikubona njoba ngisho nje ukuthi besithi mase City Hall lapha emhlanganweni noma eShell House besikubona ukusebenza kuSmith Street lapha ikubona nje sikuncoma sithi nangilomfana owenza into ekufuze ngabe nathi siyayenza kodwa manje asikwazi ukuyenza ngezathu ezithile kodwa ke besishezi nje sikushayela ihlombe sikuncoma sikubuke futhi nala emavidweni bashila abantu izinto ezinhlatu uzenza uye eMaritzburg uklina unikeza abantu ofrandi yonke leyo nto so nisina ukuxabana ngimzwile nomunye umfowethu nangilo ofikayo manje othe waseshowe ngimzwile naye khuluma uyakhombisa ukuthi iyamcika lento yenzayo buyisanani nibe ndawonye ningaxabani icebo likaMsholozi likhulu kakhulu lingaphezulu wena kwaloko okucabangayo naloko wena okubonayo so musa ukwenza izinto ezizoba against icebo lakhe kuningi aseza nako kuningi akuplenayo kugcwele platini lakhe so ukuthatha ngawani musani ukuxabana ke musani ukuphikisana ami nje mangithola ithuba lokuthi ngikhulume kanje ngisuke ngiqhelile kancane la ngikhona ngokwetoho ngiyacela ke nawe ke buyisanani nabantu bonke uxolise nibe into eyodwa nibumbane siqhubekeni njengoba usho ukuthi u2026 useduzana ukupronounce i-candidate ezoba umongameli engazathi mhlawumbe wena unenhloso ezithile akekho wazi ukuthi ubani kufanele ube umongameli weMK wena mawusukhuluma ukuthi umfana lo education ukhanyile fanele abe upresident wrong lapho nosukuzenza lezo zinto lezi yekela ingane lezi eminazo bani njengoba ubala nje oSlovo bani musana ukuyenza lento athi yabona manje baqala abantu baku-associate nalokufana lo wakamnyeza lo mfana lo oze njalo mayekhuluma kuma-video okhuluma ngenzondo nangomona angazi ukuthi ziningi izinto ezenziwe leyangane kodwa-ke siyamazi naye simbone la eThekwini ukakhulume nje ngezinto ey'ningi umbone ukuthi uyayiprofayila nangendlela yakhe akukona into wrong lokho okwakhe lokho kodwa musa ukwenza into ezogcina nawe ubandakanyeka nabantu aba-against i-plan kanqamalanga so nje zama ukubuyisana nabo bonke abantu ubuyisane nabo-Dragon King niqolise nibonisane uqhubeke usebenzele umkhonto wesizwe ushile uGodole wathi inhliziyo yakho ayibeka la ngobani wayezele yena lokho okuncane ayizele kodwa naku sekufikile nawe bekezela ubekezela kuzala impumelelo so ngiyacela nje buyisanani ningaxabani bade beshoka abantu la ngokuhlukana besho ukuthi izinkulumo zakho zi-divisive and njengamanje u-appearisha njengomuntu o-divisive so ilungiseni lento nibuyisane nibe right uqhubeke usebenzele umkhonto wesizwe yabo ungakhombisi ukuthi wena mhlawumbe ngamandla akho owafakile omunye umuntu amandla akho awafakile wena bengaphezu kwawakho bayasho bonke bawusebenzelile umkhonto njengoba nawe kade usebenzela mina nje benginesifiso sokusebenzela kodwa angikwazanga ngezathu ezithile ngoba ngilokhu ngikhaza okade ukwenza bekukuhle lokade kwenziwa abanye abantu bekukuhle akekho wrong akekho thini kodwa wena mawusuqhamuka nezinto ey'lokhu engazathi zigxeka umkhonto ziyagxeka zigcine lezi zinto zidala ini ukuthi ubukeke njengomuntu wena engazathi usuzoba i-reactionary la kule nto le kanti inqola ehambayo le bekezela nje even nakhona e-ANC office ngizokutshela nje mina into onekuyazi bakhona abantu abayithandayo lento kodwa bahleli badekisa amakhanda phansi nawe-ke angifuni ukuchaza amagama amaningi emncane qhubeka nje usebenzele umkhonto buyisanani imxolelane uxolise nje kubo bonke amalungu omkhonto eninawo yibona bakhona basakukhonzile namanje kodwa bacikwa izenzo zakho ngaloko uma becikwa izenzo zakho abashili ukuthi-ke njengamanje sebekulaqazile wena mhlawumbe usisithe uma ubuya uzehlisa emxolelane kuzoba right yayibona siyacela nje buyisanani nonke nibe into eyodwa ngoba kulokho enikwenzayo ukusebenzela umkhonto wesizwe nathi siyakujabulela nathi silaphaya ngemuva zama-ke ukuthi ulungise lelo phutha lelo uzame nje ukuxolisa nakozakweni bonke labo uyabona angingabona ividiyo futhi kudalo nje kokukhuluma nangilo mfo naye wayisebenzela umkhonto ekuthiwa ukhoma
ngaphoxeka ethi hayi usezothi ukushenga ngagcina ngasabonanga isizathu kwakuyini kodwa ngambona ukuthi ngibuka la ekhuluma ngabona ukuthi oh okay he still part of lonto le inqola lehambayo kwangijabulisa lokho so zama ukuthi ulungise zama ngempela xolelana nje nabo bonke abafowethu labade mkhuluma nabo ngishilo ukuthi angithanda ukwanda kakhulu ngamazwi bengilalele kodwa kokunyeke kwashuthi ke sengizwa kakhulu lokho kuthiwa uzogcina uvalwa nasemageyidini alapha yakwanqamalala so zama ukulungisa akufanele kuze kufike lapho ngiyacela nakuyena umama ungizule ngathi ize lo muntu esifazana uDragon King angayenzi leyo nto awahoxisa amazwi akhe nibuyisane nibe into eyodwa niqhubekele phambili ngicela nje kube kanjalo kube khona ukuthula entweni eniyenzayo ngiyabonga ngangikhipha kulento breakdown yazi wakhuluma kamnandi kodwa Khumza and senginotisile isikhathi esiningi unomoya wokwakha unomoya wokuthula futhi uyatshengisa ukuthi uyawuthanda umbuthi MK uhlulwa isona isimo osebenza ngaphansi kwaso kulungileke inkokheli noma ungangayiveza kodwa uyakha njalo nje uma ukhuluma ngiyathemba uyangizwa baba ngizwa kakhulu ngiyezwa siyawushayela izandla umoya wakho futhi siyawubonga kakhulu umbono wakho wobunye lo ubreakdown thina sizodila naye akabuye lapha ndoba ebusiness call uyaganga lo